محترم جماعت، در دین اسلام اویله و اویله داری جایگاه خاصه داشته بسیار مفهومی کلان دارد. اویله با توی و نکاح برپا می گردد. در قرآن کریم خدا می فرماید که زنها را به نکاح خیش درآورید و با واسطه زنانتان خداوند فرزند نصیبتان می کند و رزق آنها را خدا فراهم می سازد. اما فرزند آدم بعداً ناشکری را به جا آورده نعمتهای خدا را انکار می کند. رسول اکرم در یک حدیث چنین می فرماید: نکاح این سنتی من است، خانه‌دار شوید، زیرا که من با زیادی امت خود نسبت دیگر امتها می فخرم. برادران جماعت مسلمین، امروز درباره اویله‌داری و عشق حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خاتم الانبیا و حضرت خدیجه مادرمان برای شما کمی معلومات می دهم. باشد که خانه‌داری آن دو انسان مبارک برای ما و شما نمونه عبرت شود انشاءالله. جناب پیغمبرمان حالا به دنیا نآمده بود که پدرش را در 6 سالگی، مادرش را و در سن 8 سالگی بابایش را از دست داد. وقتی که پیغمبرمان در خردی یتیم شد، او را عمکش ابو طالب و همسر عمکش حضرت فاطمه نگاهبین کردند. هر دویشان به حضرت پیغمبر تا درد یتیمی را احساس نکند پدر و مادری کردند. نسبت پیغمبرمان آنها رحمدلی، مهربانی بی اندازه، محبت و فداکاری میکردند، آنگونه که از فرزندان خودشان دیده پیغمبر را بالا دانسته نسبتش مهری بی اندازه داشتند. جناب پیغمبرمان از ایام کودکی و جوانیش از کارهای حرام دوری میجست، از بت‌های مکه و کارهای افلاس آن زمان دور ایستاده و حیات تازه را به سر می برد. اخلاق نمونوی داشت، همه بر راستکاری او باور داشت و در مکه به سوی او اشاره کرده امین می گفتند. او را هر کس محمد الامین صدا می زدند. عمک پیغمبرمان ابو طالب تاجر بود. حضرت پیغمبر باشد برای یاری دادن او همراه کاروانی تجارتی به شام رفته می آمدند. در آن زمانها از مکه به شام کاروانهای بزرگ تجارتی می برآمدند. حضرت خدیجه مادرمان نفری باورناکی را جستجو داشت که این کاروان را به شام برده آورد. آن زمان عمک پیغمبر ابو طالب مشکلی مادی داشت و خواست که این کار را پیغمبر بر دوش گیرد. شناسایی پیغمبرمان و حضرت خدیجه مادرمان همین خیل آغاز یافت. حضرت خدیجه راهبری کاروانش را با باوری تام به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گذاشت. جناب پیغمبر قافله امانتی که بر دوشش گذاشته بودند همراه یاردمچی مادرمان حضرت خدیجه با امنیت به شام برده و به مکه برمیگشتند. این حادثه سبب شد که مادرمان خدیجه حضرت پیغمبرمان را از نزدیک شناسد. یاردمچی حضرت خدیجه که نامش میسره بود همراه پیامبر به تجارت می رفت و هنگامی برگشتن درباره اخلاق نمونوی و کار و رفتار پیغمبر به مادرمان حضرت خدیجه نقل می کرد. حضرت خدیجه کبرا که به بانوی دو عالم معروف است 68 سال قبل از هجرت به دنیا آمده است. خانواده حضرت خدیجه از خانواده های بزرگ و با شرافت مردم عرب بودند. پدر او هویلد ابن اسد قریشی و مادرش فاطمه دختر زاید ابن اسم بود. حضرت خدیجه در فضیلت اخلاقی بسیار معروف بود که با این سبب دیگر زنان عرب به او حسد می‌ورزیدند. همین فضیلت‌های حضرت خدیجه سبب شد که برای همسری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم انتخاب شود. آن حضرت بانوی بود خردمند، دوراندیش و شرافتمند و از نظر نسب از برترین زنان قریش بود. او در اثر امتیازات اخلاقی و اجتماعی فراوانی که داشت در زمان جاهلیت طاهره و سیدة القریش نامیده میشد. حضرت خدیجه مادر مؤمنان از جمله زنان کامل، عاقل، پایبند به دیانت و با عفت و کریم و از اهل بهشت بود.
пайомбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам ҳамеша ӯро мадҳу сано мекард ва аз дигар модарони муъминин бартар медонист. ҳазрати хадиҷа дуруди худо бар ӯ бод чунон мақоми болое дошт ки ҳатто худованд ба он ҳазрат салом расондааст. ривоят аст ки пайомбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам вақте ки аз меъроҷ бармегашт ба ҳазрати ҷабраил алайҳиссалом фармуд: оё ҳоҷате дорӣ? ҳазрати ҷабраил алайҳиссалом арз кард: хостаам ин аст ки аз тарафи худо ва ман ба хадиҷа салом расонӣ. баъд аз ин ки ҳазрати хадиҷа модарамон аз мақомоти пайомбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам бохабар шуд ва каромоти эшонро дид, бо он ҳазрат издивоҷ кард. аз сӯи дигар ҳазрати хадиҷа модарамон бо ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам пайванди хешовандӣ дошт ва насаби ҳарду дар падарбузургашон Қусай ба ҳам мерасид. ҳазрати хадиҷа ба ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам пешниҳоди издивоҷ дод ва ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам бо мувофиқати амакҳояш ин пешниҳодро пазируфт ва дар як ҷамъи хонаводагӣ ин издивоҷ сурат гирифт. ҳазрати хадиҷа на танҳо ҳамсари меҳрубон, фидокор ва дилсӯз барои пайомбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам буд, балки пуштибони сиддиқу самимӣ барои ислом ва сабаби дилгармиву оромиши хотири расули худо дар баробари фишорҳои аҳли Қурайш буд. ҳазрати хадиҷа аввалин зане буд ки дини исломро пазируфт. ӯ аввалин зане буд ки намоз хонд. пайомбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам мефармояд: бартарин занони аҳли биҳиш Хадиҷа духтари Ҳувайлид ва Фотима духтари Муҳаммад ва Марьям духтари Имрон ва Осия духтари Музоҳим ҳамсари Фиръавн мебошанд. пайомбари ислом то охири умр хотираи Хадиҷаро гиромӣ медошт ва пешгомии ӯ дар ислом ва ранҷҳову заҳматҳояшро дар ин роҳ фаромӯш намекард. ӯ рӯзе ба яке аз ҳамсарони худ фармуд: худованд ҳамсаре беҳтар аз Хадиҷа насиби ман накардааст. вақте ки ҳама кофир буданд, ӯ ба ман имон овард ва вақте ки мардум маро инкор мекарданд, ӯ тасдиқ мекард ва вақте ки дигарон маро маҳрум сохтанд, ӯ дороии худро барои ман харҷ кард ва худованд фарзандҳоямро танҳо аз ӯ бароям рӯзӣ кард. ҳазрати хадиҷа модарамон 3 сол қабл аз ҳиҷрат ва дар моҳи рамазони соли 10 беъсат, андаке пас аз берун омадан аз шиби Абу Толиб, ин дуньёро падруд гуфт ва ӯро дар кӯҳе ки дар болои Макка қарор дошт ба хок супориданд. ҳазрати пайомбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам ҷанозаи ӯро хонд ва худ ӯро дар қабр гузошт. ҳазрати хадиҷа модари муъминин ва ҳазрати Абу Толиб аммои пайомбар ҳарду дар ҳамон сол вафот карданд. он сол барои пайомбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам яке аз солҳои сахттарини ҳаёташон буд ва он солро омул ҳузн, яъне соли мотам ва андӯҳ номид. худованд зиндагии мисли пайомбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам ва модари муъминин Хадиҷаи Куброро барои ҳамаи мову шумо насиб гардонад. Амин.